Halo, karibu tena kwenye Akili na Pesa TV by Dio. Leo nataka tuangalie kitu kingine ambavyo watu wengi hata hawashughuliki nayo. Je, tunaweza anza hivi? Kuna maskini mwenye akili. Tuliona kwamba akili ndio hutengeneza pesa, akili ndio kuleta pesa, lakini kuna maskini mwenye akili mingi. Kuna akili mingi lakini bado ni maskini. Kuna watu wako na akili sana, akili ya kutosha, akili ya kawaida, akili ya kuleta pesa. Lakini pesa haiwaogopi. Wanajua kila kitu, wanashauri kila mtu, lakini hawajai jenga mfumo. Hawana system kwa chochote wanafanya. Na wanafaa kuwa na system inawaletea pesa. Wakikosa system, hata kama wako na akili ya pesa, bado watakuwa maskini. Huyo ndio maskini mwenye akili. Tatizo sio akili kukosa, akili ako nayo. Tatizo ni akili ambavyo isipotumika kwenye value. Akili kusipotumika kwenye value, hiyo akili haitasaidia sana, haitaleta pesa. Utaendelea kuwa nayo, lakini usipoitumia vizuri, ndio ikuwe na value, ukuwe na system kutumia akili yako, bado tu utakuwa maskini. Nataka kukuambia kitu moja. Kujua vitu vingi, hiyo ni tofauti na kutengeneza pesa sana. Kuna vitu ambavyo zinafanya upate pesa. Pesa inalipa vitu vifuatavyo. Pesa inalipa solution, inalipa mfumo, inalipa consistency, inalipa kitu kama confidence na vinginezo. So, kwa ufupi, akili bila hatua ni decoration tu. Hakuna kitu itakusaidia, lazima uchukue hatua, utumie akili yako. Akili yenye mfumo ndio inaleta pesa. Ukikosa hivyo, ndivyo naambiwa mtu ni maskini mwenye ako na akili. Nadhani mmenielewa kwa siku ya leo, wasikilizaji, mmeona kwamba hata kama akili ndio inaleta pesa, bado kuna maskini wako na akili kwa sababu hawatumii system, hawana mfumo ya kufanya hicho chenye wanafanya, hiyo opportunity walipati waletee pesa. Asanteni sana kwa siku ya leo. Klika hapo chini kwa subscription ndio uweze kupata zile video zingine tunaweza tukiwaletea kila siku kwa Akili na Pesa TV by Dio. Asanteni sana.